Šibe, v bistvu vsi poganjki, ki so daljši od pol metra, se krajšajo. Imamo primer sadike tukaj. And I'm going to add some flowers and make a total different alternative arrangement. Sva naštela 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Toliko naj bi jih bilo tudi v butarji. Če jeseni niste posadili ameriške borovnice, lahko to storite zdaj, ko naj bi sneg končno zapustil naše kraje. Sadimo 3 ali 4 letne sadike, z teh bomo že letos pobrali jagode. Da se borovnica dobro razvija in sladko rodi, pa je treba zanjo skrbeti že od mladih korenin in kakšno vejo prikrajšati kmalu. Ko je rastlina mlada, ko jo kupimo, posadimo, je dobro prikrajšati močnejše enoletne poganjke. Šibe, v bistvu vsi poganjki, ki so daljši od pol metra, se krajšajo. Imamo primer sadike tukaj. To je že rodni les, to so pa enoletni močnejši poganjki. Ta poganjek je že naredil predčasne stranske poganjke. To je šiba, ki jo je treba prikrajšati. Tudi ta je potrebna prikrajševanja. Če tako vejo pustimo celo, bo odgnala nam na koncu poganjkov. Naslednjo leto, ko bo pa ta poganjek močno zarodil, pa se bo obesil in v bistvu ne bo stabilen. Zraven tega ne bo poganjkov v spodnjem delu grma in bo grm roden samo potem po vrhu. Ta poganjek ima na koncu par rodnih brstov, ampak teh nam ne sme biti škoda. Ameriške borovnice vzdržujemo tudi z redno zimsko rezjo. Boštjan je 12-letni grm sorte Jersey najprej pregledal in presodil, katero vejo bo odstranil, katere ne. Če pogledamo to ogrodno vejo, je bil enoletni poganjek močen bujen, smo ga skrajšali recimo na tukaj. Je naslednjo leto pognal sicer ne ravno želeno, da bi naredil več poganjkov, je naredil enega oziroma 2, ki je naslednjo leto sta bila še skrajšana. Takrat pa je se lepše razširil in vsi ti poganjki, se vidi ta kolena, ko so na tistem mestu so bili krajšani poganjki. Zato je tudi ta veja lepo stabilna in prenese. Recimo ta veja bo v letošnjem letu obrodila 2 do 3 kile in brez skrbi drži svojo težo. Tudi razporedilo se je lepše. En poganjek je bil recimo znižan, krajšan nižje, drugi višje, ravno zaradi te razporeditve. Poganjko, da nimamo vseh vej na enem koncu, ampak so ene višje izraščajo, potem ene pa nižje. Kaj odstraniva zdaj pri tej sadiki oziroma tej rastlini? Tej rastlini najprej pogledamo gostoto rastline. Pri tej vidimo, da je kar gosto razraščena, starejša, ki tudi potrebuje pomlajevanje. Ta recimo ogrodna veja je od spodaj gola. Tu zgoraj pa je kar precej blizu drugih. Tako da bomo to vejo izrezali, pa tudi to, ker je že pregosto, ko bo spodnji poganjki odgnali, bojo mladi poganjki rasli skozi te veje in to potem ni dobro za plodove, ker če imamo preveč plodov, preveč gosto, borovnice dozorevajo kasneje, tudi okusne so manj, vsebujejo manj sladkorjev, tako da če borovničko malo bolj porežemo, kot pa ne, s tem ne zgubimo nič, dobimo samo na kvaliteti pridelka, sama teža pa je nekako nespremenjena. Ko smo odstranili odvečne, ogrodne veje, pa še pogledamo vsi poganjki, ki rastejo v sredino grma, ki se križajo, jih enostavno odrežemo. Gledamo pa tudi te čist drobni, popolnoma drobni, sicer tu je rodni nastavek, ampak te nekvalitetne borovnice, tudi preveč je potem samih plodov. Glavno je, da se zrečijo, tudi suhi les tu odrežemo. Ta sicer rase v sredino, ampak ker nimamo tu nobenih drugih poganjkov, ga lahko pustimo. Prav tako tale, ki gre čist v sredino, ima dovolj prostora za razraščanje, tudi poganjki, ki bo izrasli iz tega poganjka, ne bojo ovirali drugih vej in poganjkov.
Sicer marsikomu se bo zasmilila rastlina, pa tudi pridelek. To je nekako naložba za naprej, za prihodnost. Tu se tudi vidimo, da se veje križajo. Zato enega od teh pogankov enostavno odrežemo. To v sredino. Po konci dobili smo lepo razvrstitev. Vse borovnice, ki bojo tu gor, bojo lepo osvetljene. Ti poganki, ki so pokončni, potem dajo senco tem in tudi zaličili smo jih. Ta poganek je pa precej pomemben, ker je pred 2 leti oziroma 3 izrastel iz osnove in tega smo skrajšali, je naredil stranske poganke. Tudi lansko leto je bil skrajšan, naredil stranske poganke in ta poganjek bo nadomestil eno ogrodno vejo. Mogoče to ali pa to v naslednjih letih. Da take veje tudi prikrajšujemo, da dobimo eno osnovo, da se veja razširi, da lahko potem zamenjamo en del grma s to mladim pogankom. Ko končamo z rezjo ameriške borovnice, z grma odstranimo skoraj polovico rodnega lesa. Pravilo je, ko z roko sežemo v grm, se ne dotaknemo vej. Tako vemo, da imajo te dovolj prostora, grm pa je dobro osvetljen. Torej smo na Zaplazu, dobrodošli na seminarju za velikonočne praznike, kako dekorirati dom, nekoliko drugače, kot smo Slovenci sicer vajeni. Precej smo tradicionalni pri teh zadevah, zato imamo danes v gosteh Niki, ki nam... Jelka, please talk English with me. I can't hear you. What are you saying? I might say it's lovely to be here again in Slovenia, and we brought nice materials, didn't we, Jelka? That's really and if you look at this this nice pot, maybe you just explain. I can work, you know. It's, that's okay. good. This is combination of artificial material, plastic like this, nice one, really nice one, and useful as well, but with natural material like here. And I might say also with these homely eggs. Homely, different colors. Different colors, yeah, they're just beautiful. Yeah, beautiful. Yeah, and you just collect them and we are going to make nice arrangements from it. Actually over here I am preparing something. We made already something over here. Orchids together with this beautiful rose. It's a different rose and it's a very free type of arranging, isn't it? Yeah, very loose. Easy. Oh, Easy so easy for people to make it by themselves at home. It's really not a big thing. Yeah, to make by themselves is the same with this arrangement actually. I know in Holland we have also this beautiful twigs for home and also this one. This is even more famous to put in the vase. And quite common in Slovenia to make it, because nowadays we are used to make such arrangements only with twigs, with eggs inside. Yeah. And that's what I thought. I thought, let's make something with eggs. So I did. But then with used eggs, you know? Like in an ecological way, think about environment. We don't throw them away. Normally you feed them to chicken, but we don't do that. And I'm going to add some flowers and make a total different alternative arrangement. Niki je v stekleno posodo z vrbovimi vejami in deli lesa dodala še rumene tulipane. Stebla orhidej čeveljčkov pa je privezala na veje v zgornjem delu aranžmaja. Stebla je najprej vtaknila v epruvete z vodo, ki jih je zakrila z blagom. Takšen velikonočni aranžma je primeren za večje prostore. Praznično mizo lahko okrasite preprosto z gnezdom iz sesala, ki ga poškropite z lakom. Vanj dodaste nekaj jajc. Velikonočni venček pa lahko naredite tudi iz sena, ki ga žico dobro prepletete. Eastern is a tema in Holland. And Eastern is also fashion. If you think about the colors and you look at all the other colors, it's just a different one. And I'm just going to pin it in like this. I will add this beautiful moss. Natural material. Natural material. Just go on top of it. Looks like really easy to do.
It's challenging for people for doing at home. Sometimes it's nice to do it at home, Yes. and sometimes it's just nice to let yourself treat by a nice Of and a good course. florist. Actually, when it comes to fashion at the moment, also with Eastern, you see that we have more or less, we use this felt. This is something different, but we love to use this felt. And look what happens if I just make this felt on top. You just can add it. I just continue like this. And Eastern, I mean, it has symbols. When you look in the religion, of course, it has a strong symbol. But at home, it has just a symbol of fertility. Yeah. So actually, I can add some eggs here. And I do this with a glue gun. I'm just going to add the eggs like this. I forgot, maybe I can show you this one. It's also, this is, how do you call this one in Slovenian? Bernistra. Bernistra. Nice. Actually, if I do it like this, where is my wire? Like It this is one. really something because it comes out of the green. First, you can see only flowers, and that's also a symbol of the springtime, isn't It it? is symbol of springtime, and the eggs are symbol of springtime. Actually, everything what is has to do something with multiply, has to do something with springtime. You do not even think about when you put them in. You know, you just add them as you please, just for fun. You know, and actually, it's giving a so nice touch, doesn't it? Yeah, it is really. So now I think I have enough eggs here. I had this bird nest there. I just will put it in the middle like this. And look what happens. So simple. No, actually I want to do this. I take this one out now. And now I'm going to put this one on top. Just to finish off with a nice touch. This is the feeling of the springtime with some luxury. This is for me also luxury. And what we also do in Holland is a lot, we use those feathers. Yeah, We add. Reminds you even more on nest. Actually, this is hidden. The eggs are hidden. It's a yeah, very old habit that it shows fertility. And that's the reason why we use those eggs in all kinds of arrangements. But also colors like yellow, like a very springtime type of colors. So, But I like this movement and wreaths for Easter because you can have it for window, for whatever. But it's true, I did make it with a movement. I like also when it's going to have... Yeah, it's like a big, strong symbol inside. Yeah, it is. Because it is movement of different... If you look at the colors, by the way, just to add it, if this color in combination with this soft pink and like powder pink, powder green, tough green, like almost this green or this green, you can combine all of it and it's totally in fashion. Spomladanske barve je Niki uporabila tudi pri izdelovanju aranžmaja, katerega osnova je pravokotne oblike. Ogrodje je prekrila z mahom, na njegov rob pritrdila rumeno gnezdo, v aranžma pa dodala tulipane, praprot, socvetja čebulnice ornitogalum oziroma ptičjega mleka in veje rumene forzicije. Do srede 27. marca imate čas, da odgovorite na tokratno nagradno vprašanje oddaje Na vrtu. Zanima nas, kaj je vermikultura. Še namig, povezana je s kompostom. Odgovore pošljite na elektronski ali stalni naslov oddaje Na vrtu in morda boste prav vi nagrajeni z enoletno naročnino na revijo Biobrazda in vrečo vermikomposta. Jutri je cvetna nedelja, torej se že danes pripravljajo butarice oziroma butare, presmeci, kakorkoli jih pač imenujemo. Pri vaši hiši, Bernardka, ti že kar nekaj let ustvarjaš oziroma pleteš butare. Kateri les, katere rastline uporabljaš pri tem? Ja, lesko, potem dren, mačice oziroma vrbo, pušpan, oljko, cvetoči dren in pa tole, čemur mi pravimo žigenpen. To je drugače pravzaprav ena od sort brina. Plazečega. Plazečega, tako je. Tako, sva naštela 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Toliko naj bi bilo tudi v butarji. Ja, v pravi štajerski butari, ker različne pokrajine, že mogoče tudi različne vasi imajo vasi je drugače. Drugačne običaje, drugačne navade. Najprej damo šop leske, nato razporedimo zraven dren. Kot vidiš, je drena več vrst. Ja, tu je zanimivo, sorte so tako v rdeči barvi kot oranžni. Tudi nekaj zelenega. Zelenega in rumenega. Drena je res kar nekaj sort in je... Pravzaprav dren pomeni zdrav kot dren. Tudi zelo trd les, ne? Trdoživost, zato se ga pa verjetno tudi uporablja v osnovi. Tako, osnovo bomo zvezala. Tako večkrat vežem na različnih dolžinah, potem pa nekako zapletem. Zdaj bom dodala še vrbje. Aha, ti si dodala to posebej, jaz pa Ja, zato ker kasneje zakrije mačice zelenje. Mačice, dren in vse ostalo jaz dam na vrh, tako da pride do izraza. Tako da gleda izpušpana. Koliko let že izdeluješ? Izvoli, Olko. Presmeca. Ja, kar tam nekje okrog 20 let. Najprej sem začela delati za nečaka, potem za svoje otroke, pa še za kakšne sosede. Je nekako domena pri nas, da prav butaro naredim jaz. Krasijo z papirčki, s pomarančo, pa si otroci sami. Potem gremo v nedeljo skupaj k maši. Ja, nesemo zelenje, nazaj pa prinesemo blagoslovljen les. In ta les tukaj od spodaj nažagamo na približno 10 cm velike koščke in jih raznesemo po njivah, po vrtu, vinograd, hlev. Ne, pravzaprav v hlev nesemo pa potem pušpan z trakovi. Na njivah in pa v travnikih se nato ta les zapiči v zemljo navzkriž. Ta božji blagoslov varuje njive, travnike, vinograd pred raznimi ujmami, točo, pozebo. Se pa menda tudi poleti, kadar se pripravlja k kakemu grdemu vremenu, del te butare zakuri v... Ja, takrat pa se butara da v peč, pravzaprav v ostije ali pa v štedilnik in se, kadar močno grmi in bliska, prosi za izogib nekim strelam in hudemu. Ja. Kaj se pa stori z butaro iz prejšnjega leta? Ja, butara iz prejšnjega leta, kolikor jo je pač ostalo, pa se na veliko noč z njo zakuri ogenj v peči za velikonočni kruh in pa potico. Tako nekako simbolično tudi naredimo prostor za novo butaro. Torej, skoraj bi rekel, da sva že končala, ampak manjkajo še pa... malo še. Manjka pa še pika na i. To pa je... pospravljanje zelenja. Razni živobarvni trakovi in pa pomaranča, seveda. Sedaj trakove nekateri pravijo, da celo določeni narodi glede na svoje barve v zastavi uporabljajo barve. Sicer pa za veliko noč se mi zdi, da je vse bolj pisano, živahno, tako da ni nujno, da so ravno rdeča, bela in modra. Čeprav je post in je postna barva vijolična, tudi to imava.
Zelena, verjetno pomeni tudi kakšno pomladansko prebujanje. Pri barvah damo domišlji pač Prosto pot. prosto pot. Preden sta Bernardka in Sebastian na svoja presmeca navezala trakove, sta jo okrasila še s pomarančo. Sadež sta najprej trdo ovila žico, da ga pri prenašanju butare ne bi izgubili. Bernardka je pomarančo prepletla 2-krat, Sebastian 4-krat. Pomarančo bomo dali tule notri kot v gnezdo. Privezali okrog šip, malo razporedili vse skupaj. Zdaj pa še pika na i. Te trakove lahko privežemo nižje ali pa nekako Snemo veje. spnemo veje na vrh. Bo šlo, pridem, pomagam. Hvala. Po toliko letih Že nekako, ja. že obvladaš. Tako, moja pomaranča je tudi zvezana, ni ravno v gnezdu, tako kot tvoja. In bo malo poplesavala, butari sta končani. Tako. Ampak moja je večja kot tvoja. Baje, so tekmovanja za Guinnessovo knjigo rekordov, o tem pa drugič.